Učimo se malajščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Penimbang dapur. Kuhinjska tehtnica. Pemasar dapur. Kuhinjski kasovnik. Termometer dapur. Kuhinjski termometer. Corong. Lijak. Penekan bawang putih. Stiskalnica za česen. Pemerah citrus. Ozemalnik citrusov. Penghancur kentang. Tlačilka za krompir. Pemotong pizza. Rezalnik za pico. Gunting dapur. Kuhinjske skarje. Berus pastri. Copič za pecivo. Rak penyejuk. Mreza za ohlajanje. Alas periuk. Podstavek za lonec. Pembuka balang. Odpiralec kozarcev. Dulang kiop ais. Model za led. Pengikis do. Strgalo za testo. Ayak tepung. Sito za moko. Kertas parchment. Papir za peko. Cawan pembakar. Pekovske kosarice. Pelapik kek cawan. Kosarice za cupcake. Pencungkil gigi. Zobotrebci. Lidi kayu. Lesena nabodala. Tali dapur. Kuhinjska vrvica. Kain kasa makanan. Sirarska gaza. Bag piping. Dresirna vrecka. Pemarut. Strgalnik. Pemukul telur. Metlica. Penggilik do. Valjar. Cawan penyukat. Merilna skodelica. Sudu penyukat. Merilna žlica. Penapis halus. Sito. Pembuka tin. Odpirač za konzerve. Pembuka botol.
Odpirač za steklenice. Penggilik du. Pemotong pizza. Penghancur kentang. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.